E jata tari anemasi apio ikaru akesa kanyika nyangon ko chalo lo odukul otem kapiro biong o district lo kapiro biong aureta ngo oto bukalo kalaki o chalo lo anyara ogolo dabu adukokin district lo kapiro biong atakerne komolo mam chut atwanare kilokit ara beru era esangela ija wangin etwano kenika pio okalo 1994 abungesi okwenyu ayata kinalo sitingare nikeda aijar egeuniti ngesi mot kitoni ne keunurado ketaitike akaso abu akengetela sisha orujo kinakede ateno keni wadikai itabon le sisha tare ke sisha anyata National Curriculum Development Center kujai jambo gongina abu islaira so arawne wadikaka na wadika so itabono to mangaje pe wok lui kama na rekede sanakini idwe ageona tukotana satito nena ngonet oso de bobo jai kitengese so ai julun itabono lu wadikata keda musuguno ajulun tomateso oso jai kitibongese so apelolo ai tutuono retungalu chen lo epidote kesida ngara kina sishana kine kesishaka le kapakina sishata so ai wadika ka ai sishata so ido alasana ne ngabo isano gela district tan legela kwa pe jata terapio keda piriantri to makiro nu e kamana keda shoman abungesu ko pedo adukun esemero ido eroke duki aduke na ache anyu ne be Iriamara tuko na keda enda balo iduwe kopana geutse esomero lo karo tomna kana pe 2016 geutse ngesi kede dwe bebetai lo arasi yare ibore jai kinengo ageone somero ngon ajaingo epodelo ajanakin ajaikini kesi no bula sobana koraktengo na rarenga sana kinani na adokata ita nara unto na tuta kanu kamun apodapio ai dare kareke kwanati ai toshomi duwe kalu mame rasunuke na sodita domotingo kayalama ano berla sobana yekine ngaduma adoma kine kale togo mara tanto klen ko mame sekreda konye jai kwana sodibo togo won sod bobo yeki kwana sa ason na la sobane so adukunto ni shisha dwe kere to kwana tukutana kanya tejas keskedine shamatar jatatar ngapopla ngon nitadonte asom na jokan Etampita pio daito shomi duwe luemu nare jautene okali akechi idio peto duwe ngun nesi Janet ilacho na erai kwa na Apollo kinto nesomoro ke mina shomani noi mina ngese telekata okana japo na itoso sabakini ngese duwe so ndo trainings da waina anwa kerta na teso telekarite waika kwa pengo ngisi tosho momo ndo kwa na doctor na je ngade pa tukada na wurtengo sabra ngode ko ta ngoro kere just ke to ko ka loke ta ngoro kere ko te ni amti okikala jai chala tata ma itunga ripu kesa dauta misikin ka jeno na jokisha pio so kapa urian aras twende gogong ni jana kini ena mina kesom kedo komuno kina so ma kesom so kapi joni kere bone to mokal to tona jokane sna ngarne kini do jai ngare na kero kere so mesa ko ngoti ana ki national kan no na ko no ki kapa wanyu net wani ke sibone be ni so ke kere ras boni me dauni to mo kala kes na ke ke kale kiu de to pode ke sa teker kapa mo jongo to masi ni erai toto araida anada utebon amam ta joke ke de kiwi ne rara Apuserut ko nyara be no nana itopolo riteso waya la shoman da ngin pesa ko to mo to lokina ajaunte kra jeno tengini boni be araide iraijo to bon o mame disboriche mame disponi perengaranjo iperorijo asfamu ni posikina kapangesi Kanuka TV East Rebecca Mongin Koibuga Soroti